Саханаротун Чулуолун государственный политический деятель Максим Кириллович Амосов төрәбіт күнігер Амосовскай ағылар боланастылар. Бу Амосовскай ағыларға опсая 13 оғы кытынна. Амосовскай ағылары өріләқ чағынан Яна Егоровна Корякина әғарда тылынан сағылата, онна Яна Егоровна Максим Кириллович Амосов аймақтарын туғынан кәпсетиттен сағалады. 5 кластан Иванов Ваня мен әхем ген докладынан кытынна манна салаятчы Аконечникова Саргылана Афанасьевна. Колодезников Коля аймақтарым туғынан ген докладын орда салаятчы Готовцева Зоя Николаевна. Готовцева Анюта раннее сочинение Максима Кирилловича Амосова ген доклады орда салаятчы Дьяконова Людмила Лазаревна. Новгородова Люда, русские сказки и их герои ген доклады орда салаятчы Наумова Александра Ивановна. Бугаева Анетта, үз класс өрнәчләрен здоровьяларын тәңнән көрүден доклады орда салаятчы Кайгородова Антонина Васильевна. Дьяконов Нюргун, не вреди своему здоровью ден доклады орда салаятчы Сидорова Матрена Семеновна. Татаринова Катя, пословица «Мудрость разных народов» ден доклады орда салаятчы Дьяконова Людмила Лазаревна. Шелковникова Нюргуяна, Оскола учебный опыт участка ден доклады орда салаятчы Попова Матрена Николаевна. Барашкова Лия, Чалхай Максим Эреллях доғыра ден доклады орда салаятчы Попова Матрена Николаевна. Сивцева Василиса Мария Алексеевна Ахлопкова туғынан үшігей доклады орда салаятчы Попова Матрена Николаевна. Дьяконова Полина 11 класс өрнәтчеті Кулаковскай онна Сафронов айымнеларғар арығы бортутын туғынан ден доклады орда салаятчы Петрова Екатерина Спартаковна. Дьяконова Лиза, зачем нужны задачи ден доклада салаятчы Колодезникова Людмила Александровна, онна Осипова Туяра, Винокурова Светлана Егоровна ден докладтара, салаятчы Собакин Василий Егорович докладтара кәтақтан көрілінілер. Олару әйгілі үйгілілер, үйгілі алтығар кемегер түрге саңа үйені шүгіргі сүйені көрсері тұрамыр. Тәрген үйткі Томосовский ағылар күтігер сүрдәғ ақтырлайды, сүрдәғ трейні докладтырын бұрыңғыр, шүгірді күттігір күтігін бейі барғы дақыттан Оскола администрациясы Ушталдагы дақтырыттан егіне істейді яғады. Уаққа барытығын наушынайды сығырна хүлгі, наушынайды хүлеләріне қасында қартығыт болар. Оны білген жюри, әлбәқ састақтан жюрилерді еңді өтікі құрдық. Спасибо қойды. Оны туақ түмізге кәзілер. Қаны-қаны тығылады, қаны-қаны қайта-қайта қабилерге кетпеден, оны қаны-қаны тығылады туақ дейіктен істен olur. Амосовская ағыларға бардылар, жаңағы доклады ден, Готовцева Алига доклады, ранее сочинение Амосова дені, Чағылқай Максим Рендақ тоғыра лицензиялы сүгіл Амосова ден Барашкова ден егені, Амосовская ағыларға барар болды ұлыстағылға. Оның боғылым өсі жүгайдық тұпсалам компьютерге бекеттетен, экземплярдетен, битті экземпляры музейге береғат, битті экземпляры Амосовская ұлысына ағыла баряғат, оны үчігайдық оңырығыт. Onu bollağında kulubura bu min dökümden ortadan verpek, dayağı dolu uçuydu kahılarını salayatçıların kütülelerini beşertlet yapmışlar kapsa. Ondan şart budu şeyden, Научная республиканская конференция бараттықлақтырманлықтар. Русские сказки герои Новгородова Люда, алкас класс, руководитель Александра Ивановна, пословица мудрость разных народов, Татаринова Катя, разных салаятчылар, Кулаковский оны Сафрона Ивановналардар, арғы бортутун көкдөрү, ден Якнова Полина, 11 класс, салаятчыты Екатерина Спартаковна, бұл сүрдер научнайды құрылғылы үчіға интеллектный докладцтерден шарт будущее республиканский конкурска барар болды. Онан боғылар әме докладцтерден өссө жүгөдік тұпсараңыз, өссө научный үчөдік дәріктеріңіз, Tutuğut literaturagatın kengeten uyanlı beşertlerimiz bir egzemplerin müzeye kalırken ikili egzemplerin yağa tuttaragat. Ondan birin o tuğalık yaptık, respublikalık yaptık, biri olamadı müzeye kaldıyağa hepti. Onun tarafından keskin kanlıkta. Üytab gediyen
İki dakikada manne bihirenler keskin kazıklığı yakın geldiler. O min hem jeni Ivanov Vanya behis klasda kılatın. Onu tarafından Oskolu учебный опытный участогы Шелковникова Любьяна da kılatın. Bu Respublikanskaya keskin kazıklığı taksın söptüğü ödeler diyen bihiren onu gitarda bakardılar. Ottan aymaklarım tuğunan diyen Salazinska polya da kılatın. Salayachita готов söz oyunu kılarına eksili kazıklığa uytarga diyen. Seni de kılatın.Üşüyüttük, Turgat'ın çocuğun kazıklığı müstahının oran baran eksili kazıklığı uytarga diyen. Краеведческая конференцияға Винокурова Светлана Егоровна спортқа дейін Осипова Туяра, 9 класс вернәчеті, Салаячеті Саракин Василий Егорович үтәргеден болды. Оның тағынан манна білген чололық идің оқсуғы бара тұрар, онына раз конкурстар тақылар. Ол конкурсқа яғынан бүйкін дағылардың едер, республиканская конкурс берем бұрады. Не вреди своему здоровью дағылардың. Оттан bu sütten birini de bıraktılar, ondan sonra bu sağa sağlardılar. İneginen bolağına abi sitede oturduğum vakit diye, onun üstü çöydüler yanlarına yıldığım otuzda aldılar bir siteden fotoğraf oğul çöydüğüm umuran. Tümükten killerine eti kilde, ühüs bu klas ürünleşin drogilerin teminen körü Bugayeva Anyetta da kalatın. Bu sütten birine oluktan materyalda uluğurdu kapılar diye, onunla Maria Алексеевна Оклопова, Сипсева Василица докладывает, Нехил Лоучу, это все ситеры номеров где. Зачем нужны задачи Дякнова Лиза докладывает. Дякнова Лиза, Дякнова Бенитага Киревит, Эхиге де шуэттег ақпықытыгар, бүтіге санағытыгар, манна бәлі құлдық қалығына, көрі бейгөй дөбініктер бүтін тұттарабыт, оны тыл барар бұл жүріктен Айтен Алексеевна Ишолаға. Şöyle oğlumun ehitnemiye amosasta yağlarga sitihilahtık kıttı bu kıtnen ağabdelen duramın bu gramataların tutaraldığım kömürden. Ağam başkasından evarlar banya, hem tuğunan kepsivin diyene. Bu varlağın aymaktarım tuğunan kaladeznika koyda. Ранние сочинения Амосова. Готовьтева, Аня, да. Русские народные сказки и их герои. Новгородова Люда. Был класста начали здоровья. Tegnen köyü Bugayeva Anyetta. Не вреди своему здоровью, Яконов Меркурий. Пословица мудрость разных народов, тотального хатя. Учебно-опытный участок школы Шелковникова Любьяна. Раиса Дмитриевна Максимова. Верный друг Якова Максима, Барашкова Любьяна. Родственники Амосова, Сипсева Василиса. О вреде алкоголя в произведениях Кулаковского и Сафронова. Яхонова Полина. Зачем нужны задачи? Яхонова Лиза. Bu bir soğuğa hamay üçüge dakalatlar, bastır dakalatlar, elkaksı gülelerlikler, üçüge sorumluluklar, çinçilikler gelmiş, diğer duramı, onu güttüktük sanalatlar bu страница истории Якутии в документах, легендах, мифах, Владимир Пестеров.
suruy butsabız sağan ha şöyle tiriyene kimigen. Uçalı kimigen. Onu da они тренировать мукамидама. Басты награждается Барашкова Лия, 10 класс, за лучший доклад в амосовских чтениях. Готовьтева Аня награждается за лучший доклад в амосовских чтениях. Дьяконова Полина, 11 класс. Татаринова Катя, за лучший доклад в Онна Новгородова Люда. Söte bulağlar bana üçüye bağlı çinçiyenliğe de tahtı gülelerine bibliotecalarda hasılanır. Üçüye bağlı gülelerine kaymaları talanır. Ve hastaneye daha bildiği bu oğlanda kararısında bilgiler. Sağlığı bilimlerdeki birinci uçu dallar bu veya uçu dallardı. Tabi seçilenlere düzenine veya geldiğini kötüdür. Ama taska çiğniyalarda üçüye bağlı gülelerine gazetlarından östü güleler deler. Onunla dinlikitin östü güleler yahtere bu vaxtara, tav vaxtara, suyu vaxtara, onunla bu can indiger üçüyedek taksanlar ağa veren yahtere gel bağıran turanmız östü tıvı zikihileri bağıran turanlar.